The others southbound Baltimore-Washington Parkway as you come up on Route 50. Muri leta ya Maryland, muri leta zunze ubumwe za Amerika, ku muhanda wa Baltimore-Washington, hari agace gahoramo imodoka nyinshi zigenda buhoro cyane uko ugenda wegera amarembo y'ikigo gicungiye umutekano bikomeye. Amarembo y'ikigo bigaragara ko cyubatswe mu ishyamba ahatagaragarira amaso y'abantu. Ikigo kirinzwe na za bariyeri n'amasenyenge arimo umuriro w'amashanyarazi n'abasore bafite intwaro. Ni ikigo kinini, ikigo kibanga, ikigo cy'amayobera kurusha ibindi mu bigo byose by'ubutasi mu isi. The National Security Agency, NSA. Misiyo y'iki kigo ni ukwandika no gusoma inyandiko zose zihishwe kandi zanditse mu bwiru n'amarenga, bigakorwa ku nyungu za leta zunze ubumwe za Amerika. Gukuraho no kugenzura za sinyare zikoresha ibyuma by'itumanaho byo mu bihugu by'amahanga, kumviriza ibivugirwa ku matelefone yacu, gusoma ubutumwa n'ama-email byose byirirwa bicicikana hirya no hino mu isi. Ibi byose ni inshingano za NSA. Buri munsi abantu 35,000 nibo babyuka bajya ku kazi ku cyicaro cya NSA. Icyicaro kimeze nk'umujyi w'ibanga, bitandukanye n'abakozi b'inzego nka CIA zitata rwihishwa. Abanyamibare, abanyendimi n'intiti mu bumenyi bwa mudasobwa muri NSA bo bakora akazi kabo hafi ya kose bakoresheje ikoranabuhanga. Umunyamakuru wigenga James Bamford amaze imyaka 25 akora ubushakashatsi kuri NSA. Uyu yananditse igitabo cyitwa The Shadow Factory. Kubera ibanga n'ubwiru NSA ikoreramo, hari abanyamerika bayita ikigo kitabaho, l'agence qui n'existe pas, cyangwa se never say anything. Ntuzigera ugira icyo uvuga. Mu ntambara y'ubutita, ibigo bishinzwe iyumvirizwa ry'amatelefone by'amashami ya NSA byari biri ahari ubutaka bwa leta zunze ubumwe z'abasoviyete hose. Byumvirizaga amatelefone n'andi matumanaho yose y'igisirikare n'abadiplomate bose, ndetse n'abategetsi b'Abarusiya, hifashishijwe mudasobwa za rutura zifite ubushobozi bwo gukura ubwiru n'amarenga mu butumwa bwose buba ku isi. Muri iki kiganiro turagaruka ku ikoranabuhanga n'uburyo rikoreshwa n'intiti z'urwego rw'ubutasi rukomeye kurusha izindi mu isi, NSA. Turagaruka ku myitwarire ya NSA mu bikorwa by'iterabwoba leta zunze ubumwe za Amerika zihora zihanganye nabyo. Mu gutegura iki kiganiro nasomye incamake y'igitabo The Shadow Factory cya James Bamford, ugaruka ku rugendo rwa NSA mu kurwanya iterabwoba kuva ibitero byo kwa 11 z'ukwa 9 mu 2001 byibasiye Amerika byatangira gutegurwa. Amajwi mwumva nifashishije nayakuye muri filime mbarankuru yitwa The National Security Agency, Agence de l'Ombre ya Laurent Jacquet. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Bahaye ikaze. Nyuma y'isenyuka rya leta zunze ubumwe z'abasoviyete, undi mwanzi mushya wa leta zunze ubumwe za Amerika yaravutse. Umwanzi NSA itari ifite umuhamagaro wo kurwanya. Izina ry'uyu mwanzi ni Al-Qaeda. Ku banyamerika, Abarusiya byari byoroshye kubabona no kubarwanya, bitandukanye n'abaterabwoba kuko bari ikinyuranyo cy'Abarusiya. Biragoye kubahiga no kubarwanya. Kuri Amerika, Al-Qaeda ni agatsiko gato k'abantu bahora bagenda bisa naho ntaho babarizwa. Etat major yabo iba mu misozi, kandi abasirikare babo batumatuma naho bakoresheje amatelefone ngendanwa cyangwa se telefone zikorana n'ibyogajuru. Mu ntangiriro, akazi ka NSA kari uguhiga umwanzi uzwi kandi ufite ahabarizwa hadahinduka. Nyuma, ku gihe cy'abaterabwoba, byabaye kurwanya umwanzi utazwi uhora agenda kandi hatazwi uburyo akoresha mu itumanaho. Aha NSA yasabwe gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo irwane n'umwanzi ukomeye kurusha abandi bose yigeze kurwanya. Mu mijyi yo muri Aziya no mu burasirazuba bwo hagati, abayoboke ba Al-Qaeda bakoresha telefone rusange na za cafe internet mu gutegura ibikorwa byabo. Uburyo bwanabagejeje ku gikorwa gikomeye cyo kugaba igitero kizaguma mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika, igitero cyo kwa 11 Nzeri mu 2001. Ibi byabaye mu gihe duhora tubwirwa ko The National Security Agency yumva ibivugirwa ku matelefone yose ishatse mu isi. None ni gute leta zunze ubumwe za Amerika zagabweho igitero gikomeye kandi zifite urwego rw'ubutasi rwa mbere mu isi rwumva ibivugirwa kuri telefone zacu? Niba si byarabaye bigakorerwa ku matelefone, ubwo leta zunze ubumwe za Amerika zaba ziri mu bwihisho ku buryo zitazongera kwibasirwa. Mu buryo buteye amatsiko, nyuma y'ibitero byo kwa 11 z'ukwa 9 mu 2001, komisiyo yashyizweho na guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika ngo ikore iperereza kuri ibi bitero yibanze cyane ku gucukumbura amaraporo ya FBI na CIA kurusha NSA, kandi yari ishinzwe ibirebana n'amakuru,
ikaba urwego rw'ubutasi bwa Amerika rushinzwe gutata inzego z'ubutasi z'ibihugu by'amahanga. NSA niyo yakabaye yari ifite amakuru yose. Gusa iyo harebwa inyandiko zose zitari ibanga, uruhare rwa NSA mu ntambara yo kurwanya iterabwoba ruragaragara neza. Hari ingingo iteye amayobera muri ibi. James Bamford, umushakashatsi kuri NSA kuva mu myaka 25 ishize, avuga ko Osama bin Laden wayoboraga Al-Qaeda, NSA yahereye kera yumviriza telefone ye mbere y'uko hagabwa ibitero byo kwa 11 Nzeri. Mu bushakashatsi bwanjye negeranije ibihumbi by'inyandiko zibitseho zishobora kubonwa na rubanda. Aha harimo amaraporo y'ubutasi, inyandiko mvugo z'imanza z'iterabwoba, by'umwihariko urukurikirane rw'amaraporo y'ibanga ya FBI avuga ku bitero byo ku ya 11 Nzeri. Icyavuye muri ibyo byose ni uko umuyobozi wa Al-Qaeda yumvirizwaga mbere hose y'uko ibitero biba. Mu kwezi kwa 10 mu 1996, umwe mu bantu bazwi bo mu mutwe wa Al-Qaeda yaguze telefoni ikorana n'icyogajuru muri kamwe mu duce two mu mujyi wa New York. Iyo telefoni yari ya Osama bin Laden. Uyu kuva yatangira kuyihamagaza muri Afghanistan, ibigo bishamikiye kuri NSA bishinzwe kumviriza amatelefoni yacu byose byahise bitangira kubona iyo telefoni ihamagariye. Michael Schroyer, umusesenguzi wa CIA, ni wari ushinzwe kugenzura aho Osama bin Laden aherereye. Telefone satelite ya Osama bin Laden yaradufashije cyane. Ntabwo adufashije kumenya aho yari aherereye muri Afghanistan byonyine, ahubwo yanadufashije kumenya hari haherereye amashami ya Al-Qaeda hose, bitewe n'abo yahamagaraga hirya no hino mu isi. Ubu buryo bwo kumviriza ni bumwe mu bwifashishwa mu butasi bukoresha ikoranabuhanga rikomeye. Telefoni zikorana n'ibyogajuru iyo zihamagawe zohereza ibimenyetso by'umuyaga cyangwa se ibyo bita signal, zihita zikururwa n'ikigendajuru kiri mu kirere cyo hejuru y'inyanja y'Abahinde. Hakoreshejwe iyi nzira, Abanyamerika babashije kubona nimero zose zahamagaraga zivuye muri Afghanistan. Mu buryo bwihuse, NSA yahise ibona nimero ya telefoni ya bin Laden. Yari 00 873 682 505 331. Nyuma yo kubona iyi nimero, NSA yahise itangira kumva ibyo yavugiraga kuri telefoni byose hifashishwa igiparabole cyangwa se cya cyantene cy'ikidasesa bafite mu isanzure. Bifashishije antenne parabolike yo ku butaka, batangiye kumva ibyo abwirwa n'abamuhamagaye. Mu butasi, iyi ni tekinike abatasi bemera cyane kuko igizwe no gukurura amasinyare ari mu kirere. Muri NSA harimo abantu bashinzwe gusesengura amasinyare yose y'amatelefone bin Laden yahamagaraga n'inshuro yayahamagaraga. Aha baje kubona ko inyinshi muri telefone yahamagaraga zabaga ziri muri Yemen, ku birometero 3000 uvuye muri Afghanistan. Yemen ubundi yari nk'umutima w'imikorere ya Al-Qaeda. Aha niho havukiye ndetse hakurira se wa Osama bin Laden. Imico yaho ishingiye ku moko n'ibanga. Ntabwo bitangaje na gato kuba Osama bin Laden yarahisemo umurwa mukuru Sana kugira ngo hashinge ikimeze nk'ibirindiro bye. Igitangaje nuko yahisemo kamwe mu duce dukennye cyane. Icyicaro cy'umutwe we cyakoreraga mu nzu isanzwe kandi iciriritse rwose mu murwa mukuru Sana. CIA yanaje kuvumbura ko aha ariho hari hatuye umwe mu bantu bafatwaga nk'ukuboko kw'iburyo kwa Osama bin Laden. Aha yahamagaraga kenshi. Mudasobwa za rutura muri NSA zakoraga akazi ko gusemura ibyavugirwaga kuri telefoni ya bin Laden, kuko kenshi ibyo yavugaga n'ibyabaga byanditse mu butumwa bwe byabaga birimo amagambo y'amarenga. Izi mudasobwa zitabishoboraga, abahanga ba NSA nibo bakoraga aka kazi. Ibyo babonye muri ubwo butumwa n'amatelefone byose babyoherezaga CIA, Central Intelligence Agency. Aba bashinzwe ubutasi no kugenzura buri kimwe cyahungabanya Amerika gikorewe hanze y'igihugu. Aba nabo bagombaga guhita bakora akazi ko gushyiraho akabo mu gusesengura ubutumwa n'ibiganiro ku matelefone byafashwe na NSA, kuko mu bigaragara kubisesengura kaba ari akazi gakomeye. Nk'urugero, mu butumwa nk'ubu aho abantu bavuga nk'icupa ry'amata, mu by'ukuri ntibaba bashaka kuvuga icupa ry'amata. Aha izi mpuguke z'Abanyamerika ziba zifite akazi ko gushaka igisobanuro cy'icupa ry'amata. Politike ya NSA ni ukutagira undi muntu n'umwe iha amakuru yifatiye igihe cyose itaragira iki yakoraho, niyo yaba urundi rwego rw'ubutasi rw'Abanyamerika. Ku itariki ya 7 z'ukwa 8 mu 1998, Al-Qaeda yaturikije ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Nairobi muri Kenya na Dar es Salaam muri Tanzania.
nyuma y'ibyo NSA yari yarakoze byose mu kumviriza Osama bin Laden kuri telefone. Michael Scheuer, umusesenguzi wa CIA wari unashinzwe kugenzura aho Osama bin Laden aherereye n'ibyo yavugiraga kuri telefone. Twabonye amaraporo y'abantu bacu bariyo. Amaraporo yatubwiraga ko hari igikorwa cya Al-Qaeda kirimo gutegurwa muri Afurika y'Uburasirazuba, gusa ntitwabashije kumenya aho ariho neza. Icyuho gikomeye mu butasi bw'ikoranabuhanga abanyamerika bakoreshaga, bitewe n'uko ahubatse ambasade z'abanyamerika haba ari ku butaka bwa Amerika. FBI yahise yohereza abakozi bayo i Nairobi na Dar es Salaam. Bahasanze inzu y'abanyayemeni irimo ibikoresho by'itumanaho bihambaye bakoreshaga mu gutumatumanaho na bin Laden. Kugira ngo bamenye aho chef wa Al-Qaeda ari, abanyamerika bari bafite ibisubizo bitatu: ibyogajuru byo kumviriza no gufata ubutumwa bwanditse, intasi zo ku butaka, cyangwa se kumviriza amatelefoni. Aha ni naho NSA yamenyeye umumaro igomba kugira mu ntambara yo kurwanya iterabwoba. Eric Hazeltine yayoboye ishami ry'ubushakashatsi muri NSA hagati y'umwaka wa 2002 n'2005. Abantu bihishe mu myobo ahantu runaka baba ari umwanzi muto cyane ugereranije n'ibirindiro by'ingabo cyangwa itsinda ry'abitwaje za misiri. Ni ukuvuga ko ibyogajuru byumviriza bitari bifite akamaro kanini. Intasi zo ku butaka nazo si iz'agaciro kanini, kuko burya abagize umutwe w'iterabwoba kenshi baba bafite abantu baba ahantu hose. Ni ukuvuga ko biba bigoye kubabonaho amakuru. Aho niho NSA yamenyeye umumaro igomba kugira mu ntambara irwanya iterabwoba. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 mu 2000, Al-Qaeda yarongeye irakubita kandi cyane. Aha bibasiye ubwato bunini bw'abanyamerika muri Yemen. Ku yindi nshuro intasi za Amerika ntizari zabibonye biza. Frank Blanco yayoboraga NSA iki gihe yavuze ko Al-Qaeda rwose bagiye kuyinesha bakoresheje ikoranabuhanga nk'iryo bakoreshaga mu ntambara y'ubutita. Gusa iki gihe byagombaga kubanza kunyura mu biganiro byinshi byo gushaka ingengo y'imari yo kongerera ubushobozi ikoranabuhanga. Intambara y'ubutita ikirangira, Kongere ya Amerika yagabanije amafaranga yashyirwaga muri NSA, bayishinja kuyakoresha nabi kandi kanabangamira ubuzima bwite bw'abanyamerika. Ubusanzwe ibikorwa by'ubutasi ntibyemewe ku butaka bwa Amerika usibye igihe byatangiye uburenganzira n'urukiko rwihariye, ibyo bita Foreign Intelligence Surveillance Act. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu 1999, NSA yabonye amakuru y'agaciro gakomeye cyane. Babashije kumva ibiganiro kuri telefoni yari ihamagariye mu nyubako iba mumwe mu bayobozi ba Al-Qaeda Isana ku murwa mukuru wa Yemen. Uwahamagarishije iyi telefoni yategekaga abayoboke babiri ba Al-Qaeda guhaguruka bakajya Kuala Lumpur muri Malaysia mu nama isa naho yari yahuje abayoboye imitwe y'iterabwoba. Aba bayoboke ba Al-Qaeda bari Khalid al-Midar na Nawaf al-Azmi. Nyuma y'iyi telefone NSA yahaye amazina FBI na CIA, gusa nta mazina y'imiryango yabo yatanzwe. Gusa izina rya Khalid al-Midar ryari risanzwe mu nyandiko za NSA kuko yakunze guhamagarana na bin Laden. NSA yahise isaba urwego rushinzwe umutekano ku kibuga cy'indege i Dubai gukora kopi ya passport ya Khalid al-Midar. Batunguwe no gusanga afite visa nziza cyane kandi yuzuye yo kujya muri Amerika. Aba bakigera Kuala Lumpur, CIA yasabye inzego z'ubutasi za Malaysia kubagenda runono zikabakurikirana rwihishwa kandi zikabamenyaho byinshi. Barakurikiranwe, barafotorwa, aho bakuye ikirenge hagakandagirwa n'inzego z'ibanga. Byari bizwi neza ko umwe muri bo afite visa yo kujya muri Amerika. Iki cyari cyo gihe ngo abuzwe kuba yakwinjira muri Amerika. Mark Rossini iki gihe yari umukozi ushinzwe ubutasi muri FBI. Comme j'étais l'agent avec le plus d'ancienneté, je suis allé voir la personne qui chapeautait les écoutes. Bitewe n'uko nari umukozi ufite uburambe buhagije, nagiye kureba umuntu wari ushinzwe kumviriza amatelefone yo muri Yemen. Ndamubwira nti dukwiye guteguza FBI kuri aba bantu. Aba bantu ni ikibazo gikomeye cyane kuri Amerika, kandi umwe afite visa yo kwinjira muri Amerika. Yasubije ko icyo kibazo kitareba FBI. Nahise njya kureba Doug, ndamubwira nti Doug, nkora iki? Iyo mfata telefone nkahamagara FBI, nari kuba nishe ubutasi kandi nari kwirukanwa. J'aurais enfreint le règlement et j'aurais immédiatement été mis à pied. Ikoranabuhanga ryose bafite, intiti bafite ndetse n'ibikoresho bafite mu kumviriza no gutata, nta muntu wamenye uko byagenze ngo iyi viza iboneke.
nta nuzi impamvu urwego rushinzwe ubutasi bwo hanze muri Amerika rwanze gukuraho viza y'umuntu byari bizwi ko ari umuterabwoba kandi bari babifitiye ubushobozi. Ku itariki ya 15 z'ukwa mbere mu 2000 ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Los Angeles, indege United Airlines nimero 2 yari hasesekaye iturutse Bangkok, umujyi CIA yaburiyemo irengero rya babaterabwoba. Aba bari bamaze kugera Los Angeles bakora igerageza ry'ubwimukira, nta muntu n'umwe baketse. Nyuma y'iminsi 15 bari bamaze gukodesha inzu mu rusisiro rwa San Diego. Ibi byose mvuga byamenyekanye nyuma y'ibitero byo kwa 11 Nzeri. Aba bagabo babiri, Khalid Al-Midar na Nawaf Al-Hazmi, bombi bari bafite impushya zo gutwara ibinyabiziga zanditse mu mazina yabo, ndetse no mu minsi mike bafunguje konti muri banki yo hafi aho, bakajya banakira amafaranga avuye mu mahanga. Nimero zabo za telefoni zari zanditse mu bitabo by'itumanaho by'ubutegetsi bwa San Diego. CIA ishinzwe ubutasi imbere mu gihugu yari izi ko aba bagabo bari mu gihugu ariko idafite uburenganzira bwo kugira iki bakoraho. FBI yari ibishinzwe, yo ntiyari izi ko bahari. Nyuma y'iminsi 9 aba bagabo bageze muri Amerika, NSA yahuye n'ikibazo gikomeye. Iki gihe yayoborwaga na Frank Blanco. Uyu mu kwezi kwa mbere yakiriye telefoni yamubwiraga ibintu bitari byiza na gato. Ku itariki ya 24 z'ukwa mbere mu 2000 nakiriye telefone yambwiraga iti dufite ikibazo, ibikoresho byose bya NSA byari byahagaritse gukora. Inkuru y'ikimenamutwe. Ikigo cy'ubutasi kigezweho kurusha ibindi byose mu isi gifite ubushobozi bwo kumvira icyarimwe amamiliyoni y'ibivugirwa kuri za telefoni mu isi mu buryo butunguranye cyari kibaye kiragi. Byabafashe iminsi iri hagati y'3 n'5 kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Ntabwo tuzigera tumenya na rimwe niba NSA hari ibiganiro byayiciye muri humye muri iyo minsi 5. Gusa ikizwi neza nuko babagabo babiri bifashishije iyi minsi kugira ngo babe bamaze kwimuka. Ku itariki ya 5 z'ukwa kabiri mu 2000, Al-Midar yasinye kontra y'ubukode bw'inzu ku muhanda wa 6401 Mount Ada Road muri San Diego. Ku ya 25 z'ukwa kabiri yaguze Toyota Corolla i San Diego. Ku ya 28 z'ukwa kabiri sosiyete y'ubwishingizi ya Progressive Insurance Company yagenzuye ikinyabiziga cya Al-Midar ku byangombwa bifite nimero 604 759 21/0. Ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu mu 2000 kuri telefone fixe, Nawaf Al-Hazmi yahamagaye iminota 16 muri Yemen. Iyi ni imwe muri telefoni z'aba bagabo zahamagaye muri Yemen zihamagara Osama bin Laden zumviswe na NSA. Ariko NSA ntabwo yigeze itanga ubu butumwa ku bindi bigo by'ubutasi muri Amerika. Nta muntu uzapfa kumenya impamvu y'ibi byose, gusa bikekwa ko bifitanye isano n'icyemezo cya Kongere ya Amerika cyo kubuza ubutasi bwose bushobora gukorerwa imbere mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki ya 12 z'ukwa 4 mu 2000, nyuma y'amezi 3 babagabo babiri bageze muri Amerika, umuyobozi mukuru wa NSA, General Michael Hayden, yahaswe ibibazo na komite yari ishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. Ndashaka gusobanura ibintu mu buryo bugaragara neza. Kuri iki gicamunsi ubu turimo tuganira, niba Osama bin Laden arimo kwambuka ikiraro kigabanya Niagara Falls muri Canada na Niagara Falls muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naramuka ageze ku ruhande rwa Amerika arahita atangira gufatwa nk'umuturage wa Amerika, kandi NSA irabitegetswe kumwubaha mu birebana n'ubuzima bwite nk'uko ingingo ya 4 y'itegeko nshinga ibivuga. Ses droits en matière de vie privée, comme le stipule le 4e amendement de la Constitution. Ngiyi impamvu Khalid Al-Midar na Nawaf Al-Hazmi bikoreye ibyo bashaka ku butaka bwa Amerika, ndetse bahategurira igitera abanyamerika batazigera bibagirwa. Gusa hari abavuga ko NSA yari ifite ubushobozi bwo gusaba urukiko gutanga uburenganzira bwo kumviriza abo bagabo kuko bakekwagaho gukora ibikorwa byo guhungabanya umutekano muri Amerika. Iperereza rito hano ngo ryari rihagije. Ku itariki ya 4 z'ukwa 4 mu 2000, Nawaf Al-Hazmi yamaze isaha imwe muri National Air College iherereye ku muhanda w'3770 muri San Diego yiga uko batwara indege. Ku itariki ya 10 z'ukwa 6 mu 2000, Al-Midar yavuye Los Angeles ajya Frankfurt mu Budage. Yari atashye wabo muri Yemen kureba umuhungu we wari umaze kuvuka. Aha yahamaze amezi 13 ari kumwe n'umugore we, ariko bumvirizwa bakanagenzurwa na NSA.
nyuma yongeye gusaba viza ya Amerika ayihabwa nta mananiza. Ku itariki ya 8 Ukuboza mu 2000, Hani Hanjour, undi munya-Yemen nawe ushinjwa ubuterabwoba n'Abanyamerika, yageze San Diego. Nyuma y'iminsi 3 yasanze Nawaf al-Azmi bahita bajyana New Jersey, aho bari bategerejwe n'abandi bahanga ba Al-Qaeda mu gutwara indege. Ku itariki ya 1 z'ukwa gatatu mu 2001, Hanjour yamaze amasaha 8 yiga gutwara indege muri kompanyi ya Jet Tech. Ku itariki ya 1 z'ukwa kane, Nawaf al-Azmi yandikiwe contravention mu muhanda. Oklahoma State Highway Patrol yamushinje kurenza umuvuduko no kutambara umukandara. Ku itariki ya 1 z'ukwa gatanu mu 2001, al-Azmi yaregeye igipolisi cya Virginia ko yatewe ubwoba n'umwirabura. Ku itariki ya 21 z'ukwa gatandatu mu 2001, umunyamakuru wa televiziyo Middle East Broadcasting Corporation yagiranye ikiganiro n'umwe mu baliyetna ba Ben Laden, atangaza ko barimo gutegura igitero gikaze ahari inyungu za Amerika. Inzego z'umutekano za Amerika zatekereje ko iki gitero kizagabwa ku nyungu za Amerika mu mahanga, maze inzego zose z'ubutasi zerekeza amaso n'ingufu ku bikorwa bya Amerika mu mahanga, iby'imbere mu gihugu barabireka. Ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi mu 2001, Al-Amidal yagarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ndege nimero 53 yari ivuye muri Arabie Saoudite. Yaguye New York ku kibuga cy'indege cya JFK afite viza y'abacuruzi. Yagiye kuba muri hoteli Marriott ya New York. Iyi ni hoteli yakoreraga muri World Trade Center. Nyuma y'iminsi mike, al-Azmi, al-Midal na Hanjour bafashe umuhanda berekeza mu majyepfo mu kajyi gato ka Laurel muri Maryland. Bafashe ibyumba muri hoteli yitwa Valencia. Iyi ni hoteli isa n'ikorera mu marembo ya NSA. Aba bagabo bakomezaga kujya bahamagara muri Yemen, NSA ikumva ibiganiro bagira, ikabifata ariko ntibihe ibindi bigo bishinzwe ubutasi. James Bamford avuga ko iyo General Hayden wayoboraga NSA areba mu idirishya ry'ibiro bye muri NSA mu igorofa ya 8, akerekeza amaso ku mujyi wa Laurel, yashoboraga kubona moteri abagabye ibitero byo kwa 11 Nzeri bari bacumbitsemo. Avuga ko uburyo ikigo cya mbere cy'ubutasi mu isi NSA cyitwaye mu bitero byo kwa 11 Nzeri nta handi wapfa kubibona kubera amayobera birimo. Ku munsi w'ibitero, abakozi hafi ya bose ba NSA basabwe kuva mu nyubako NSA ikoreramo hatinywa ko iki cyicaro nacyo cyaraswaho. Nyamara mbere y'uko ibi byose biba, abashakashatsi ba NSA bari bazi neza ko mu gihugu hari abaterabwoba bidegembya kandi barimo gutegura igitero kitazibagirana mu mateka ya Amerika. Gusa ntacyo bari kubikoraho bitewe n'uko itegeko ryabuzaga inzego z'ubutasi kubukora ku baturage bari imbere mu gihugu. Iri ni rya tegeko ryitwa Foreign Intelligence Surveillance Act. Nyuma y'ibyumweru bitatu ibitero bibaye, mu ibanga rikomeye, George Bush yakuyeho ya ngingo ibuza NSA gutata bari mu gihugu. Iyi ni imwe mu ngingo zo kubuza ko ibitero nk'ibi byazongera kubaho. Usibye ingingo, ku ruhande rw'ikoranabuhanga, NSA irasa n'isabwa kugendesha ibirenge mu kirere cy'itumanaho rigezweho. Kugeza ibitero byo kwa 11 Nzeri bibaye, itumanaho ryakoreshwaga ryifashishaga sinyale z'ibyogajuru zoroshye gukurikiranwa ku buryo telefone yumvirizwa. Izi ni sinyale kandi zanatwarwaga n'imigozi ya fibre optique inyura munsi y'inyanja. Kugira ngo wumve neza imbogamizi NSA yahuye nazo iki gihe, byagusaba gukurikirana urugendo rwa email iyo yoherejwe ikava mu mashini yohereje ikagera aho igiye. James Bamford mu 2004 yari Kuala Lumpur muri Malaysia mu bushakashatsi ku itumanaho rya Al-Qaeda. Yicaye muri cafe akoresha connection y'inziramugozi Wi-Fi. Yanditse email ayoherereza umuntu wari Boston nawe bafatanyaga mu bushakashatsi. Iyi email yarimo amagambo y'amarenga ariko ashobora gusobanurwa na mudasobwa zo muri NSA. Aha yandikaga amagambo nko guturitsa White House, gusenya Capitol n'andi. Amaze gukanda handitse send cyangwa se ohereza, iyo email mu kirere yahise isanga izindi bihumbi zose zoherejwe hakoreshejwe internet nziramugozi Wi-Fi. Hanyuma ubwo butumwa bwose buhita bujya mu kigo kinini cy'itumanaho cya Kuala Lumpur muri Malaysia. Aha ibigize ubwo butumwa cyangwa se izo message bita données analogiques zahise zihinduka ibimenyetso by'umuyaga by'imibare cyangwa se signaux numériques.
zihita zoherezwa zimeze nk'urumuri mu mugozi wa fibre optique inyura munsi y'inyanja y'Abashinwa, mer de Chine Meridionale, ku nkengero za Malaysia. Mu nzira ama-emails twohereza yivanga n'amamiliyoni y'amatelefone ahamagara hirya no hino mu isi, andi ma-email na za fax. Kuri ya email ya James Bamford yahise yivanga n'amatelefone na za fax zose ziturutse muri Aziya. Uru ruvangitirane rw'ubutumwa rwambutse inyanja ya Pacifique ku muvuduko nk'urumuri. Nyuma y'ibinyejana bitanu by'isegonda, email ya Bamford imaze koherezwa yari imaze kugera ku mucanga wa California mu mujyi witwa Morro Bay. Aha niho ubutumwa bwose buvuye muri Aziya bwoherejwe muri Amerika buruhukira. Ku birometero bike unyuze munsi y'ubutaka, ubutumwa bwose buvuye muri Aziya bujya hitwa San Luis Obispo mu nyubako ihari. Ni ukuvuga ko ushaka kwinjira mu butumwa bwose buvuye mu mahanga uri muri Amerika, San Luis Obispo niho hantu heza ho kubikorera. Aha niho haruhukira 80% by'itumanaho ryose rituruka muri Aziya. Gusa ubutumwa ntabwo buguma aha, ahubwo bukomeza mu migozi kugera muri San Francisco, mu nyubako iri ku muhanda wa 611 Folsom Street. Iki ni ikigo cy'itumanaho cya kompanyi yitwa AT&T, ikigo cy'ubushakashatsi mu matelefone gikomeye cyane muri Amerika. Amatelefone yose ahamagara muri Amerika aturutse hanze yayo abanza kunyura mu igorofa ya 7 muri iyi nyubako ya AT&T. Uruhumbirajana rw'ubutumwa n'amatelefone byose byo mu isi byerekeza muri Amerika binyura mu igorofa imwe ya 7. Ubutumwa bureba ibihugu, ama-email, za fax, ubutumwa buhererekanya amafaranga mu mabanki, ubutumwa bufata ibyumba mu mahoteli, imivugo y'urukundo kugeza ku matangazo yo kubika, byose bihurira mu igorofa imwe. Mu 2003 umu-engineer wa AT&T yabonye ko imigozi cyangwa se câble z'igorofa ya 7 zayobejwe, aho kujyana ubutumwa bwose aho bugomba kujya, ahubwo bwari busigaye bwoherezwa mu cyumba kimwe kibanga mu igorofa ya 6 ariko mu nyubako imwe. McLean niwe mu-engineer wabivumbuye. Uko byagaragaraga neza yari installation ya NSA. Ndatekereza ko babonaga ubutumwa bwose bwatugeragaho bunyuze kuri internet, bishatse kuvuga ko babaga bafite amakuru menshi cyane avuye muri Amerika n'ahandi hasigaye mu isi. McLean yasanze muri iki cyumba harimo ibikoresho bihambaye mu gufata ubutumwa bw'abantu ndetse no kubushungura, hakavanwamo ibisobanuro by'amagambo y'amarenga aburimo. Mark avuga ko harimo za mudasobwa zashyizwemo systeme yo gusobanura amagambo yose akomeye ashobora gukoreshwa mu kuyobya uburari. Iyi ni systeme ibikoze mu buryo yategetswe gusobanura nk'ubutumwa bwose bwoherejwe mu mujyi wa Kigali burimo ijambo amata. Urugero, McLean yemeza ko ibyumba nk'ibi bigera kuri 30 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose byashyizweho nyuma y'ibitero byo kwa 11 Nzeri ubwo itegeko ryemereraga NSA gutata abanyamerika ku butaka bwabo nk'uko bikorwa ku banyamahanga. Ubu telefone zose zihamagara n'ubutumwa bwose bwoherezwa mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika y'Amajyaruguru birumvirizwa maze bigahurizwa mu kigo kimwe gishinzwe kumviriza kiri mu mujyi wa Augusta muri Leta ya Georgia. Ubutumwa bwumvirizwa ntabwo ari ubwo bakeka gusa, ahubwo bafata amatelefoni yose atelefone mu duce bashaka maze yose bakayasesengura, ibidafite inyungu bakabijugunya. Mu bice bakekamo iterabwoba, ubutumwa bwa buri muturage bumva mu mwaka umwe ubushyize mu nyandiko bushobora kuzura utubati 12. Ibi byose muri NSA haba hari abashinzwe kubisesengura ngo bamenye ikibirimo. Muri NSA hari abantu babishinzwe bazi indimi nyinshi mu isi ku buryo utatangazwa no gusangamo abavuga Ikinyarwanda. NSA ifite ishami rishinzwe kwigisha abantu indimi zikoreshwa mu bihugu bafitemo akazi. David Murray Falk ni umwe mu bihumbi by'abanyendimi bigishirijwe muri NSA. La NSA dépense des milliards de dollars pour obtenir des informations. NSA itanga amamiliyari y'amadolari mu kubona amakuru, kuyasesengura no kuyohereza mu buryo bw'ibanga kugeza ageze ku musemuzi ushoboye kuyumva akayashyira mu nyandiko. Nyamara nabonye ko abasemuzi benshi bataba bafite ububasha buhagije ngo bakore ibyo. Benshi bifashisha ibyuma bifite ubushobozi ariko bo badafite ubushobozi mu by'indimi kugira ngo bakore neza. Pour travailler correctement. Iyi niyo mpamvu NSA ifite ishami ryigisha indimi. Mbere y'ibitero byo kwa 11 Nzeri, inzego z'ubutasi muri Amerika zari zifite ingengo y'imari ya $26.7 z'amadolari. Mu 2008 yikubye kabiri.
amafaranga akoreshwa na NSA yonyine ni ibanga, ariko bavuga ko ishobora kuba ari 1/3 cy'ingengo y'imari yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafaranga rutakoreshwa na Minisiteri y'Imari muri Amerika. Mu birebana n'abakozi ikoresha, uyu munsi barenze 35,000. Uku kongera umubare w'ingengo y'imari, umubare w'abakozi no gushyira ingufu mu kudatakaza amakuru na make areba Amerika, bishyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mutekano w'akataraboneka. Ibi se bisobanuye ko nta bitero by'iterabwoba byakongera kwibasira Amerika.